chiwaika on program eje kantandike na Sheikh Kasim Hamud Kayaya atushobore ilmu choche kandi Qur'an na hadithi ne bichigamba uche. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wewe mnongo mtibeka nswa program kandi nchize na nyawe nsime banzina sima TV ejinya murungi TV West ntudisima munonga twine bugarukiro kugira ngo burizo buriro akatantu abasilamu nibiza haba amashehe begese dini mutasabire ya dinusu mbwenu mtuwasima mwebare kandi nsima niwo mtibeka nswa program nsima nomje nyiwitu Sheikh Kasim Taiwan wizina kandi abakuturebo kumwe n'abagizi ba program eji mwebare munonga al-ilmu ikimayisa ilmu umbusiramu nikimayisa okumanya okugira obwenge wakubasa kutanisa kirungi nekibi ekyo mugasho nekitine mugasho kandi okagumizamo okega ebirungi bibiri okatanisa ebirungi bibiri ekikukirayo burungi niki bwenu ilmu oningo kwega kuriyo kugenda nikutemba nobaza wayega ngo iki ni kirungi iki ni kibi ogumiza moye gangwe ebye birungi byaba bibiri konke ikintu cyo kikukirayo burungi nebye bibi byaba bibiri ikintu cyo kikukirayo obubi ibyo bakweta ilmu kandi omusilamu al-ilmu an-nafi'u ilmu eyomugasho niyo kwegesa Allah wakuhangire ekakwegesa kyakuresa omumagara genseji ekakwegesa nekirakurateho waheza kuruga omumagara genseji okuba okutwarira hamwe gensi tugihezaho obwire buke munonga owatura munonga takubasa kurenga emyaka igana niyo nafi y'omusilamu nokwegeseji okagituramu ombuteka nombusinge konka okumanya nukurondo kumanya kandi omukumanyoko harimo okumanya ngo ekikiri halal nikikirizibwa kyobuzizza iri mutujijjawa nga Sheikh Kasim bwagambye nti okusoma oba okuyiga kulimu ebika ebyenjawulo fe tugenda kwogera nnyo ku kika ky'okuyiga eddiini yaffe amateeka gaffe yeirimu gye tuliko wano newankubadde irimu nnyingi mulimu ey'obusawo n'ebirala kati ffe katwogere ku irimu ekwatagana ku mateeka g'obusiraamu amateeka g'obusiraamu ekisookera ddala gaava wa Allah kubanga eddiini yegituwa yagamba Allah mu aya emu nti shara'a lakum min ad-din yabateerawo Allah amateeka mu ddiini ey'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala amateeka ago n'atulambikawo we tulina okugajja kubanga eddiini engeri gyeri nti si yaffe ffe twagitandikawo wabula yagituteekamu era n'atulaga nti gye tulina okubaamu n'atuteerawo mwe tulina okujja amateeka g'obusiraamu mu aya ennyingi ezisangibwa mu Qur'an ezitulaga nti amateeka g'obusiraamu ekisookera ddala tugajja mu Qur'an kubanga bwe gabanga amateeka ate Qur'an bigambo byoyo eyatuwaga amateeka tuba tweyambisa bigambo bye okujjamu amateeka n'okuyiga n'okusoma eyo yayirimu Allah yatugamba mu Qur'an ekitiibwa nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abasiraamu istajibu lillah mwanukule omulanga gwa Allah subhanahu wa ta'ala walirrasul era mwanukule n'omulanga gwa nabbi kati tuli ku mulanga gwa Allah omulanga gwa Allah bye bigambo byaba yatugamba natudirecting okujjamu ekyokukola era nga bisangibwa mu Qur'ani ey'ekitiibwa natugamba mu aya emu nti wama kana qawla almu'minin idha du'u ila Allahi wa rasulihi omusiraamu
eyakkiriza amateeka ga Katonda gamufuge ekigambo kye ebbanga lyonna singa aba ayitiddwa ku ebyo Katonda byayagala ku mateeka ge ayina kugamba nti sami'na wa ata'na ekitegeeza nti Qur'an ey'ekitiibwa mwe tutunula ne tufuna ebyo Allah byatwagaza ate bwe tubitunuulira kiba kitegeeza nti tuli mu kufuna mwirimu tuli mu kujjamu knowledge etuwangaaza nga tusinza Katonda mu mbeera ennungi kati yenna ayagala okuyiga amateeka g'eddiini y'obusiraamu n'okufuna obusiraamu okumanya ku busiraamu yettanira kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ye source esooka mwe yatuteera okuyiga okuma yatuteeramu okuyiga okwa buli kika yatuuka n'otugamba nti ma farratna fil kitaabi min shay'in tetulina kye tuleseeyo mu Qur'ani byonna tubitaddemu okulaga nti knowledge yo ogijjuza nakwettanira byava wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingi ezitukowoola okwettanira ekitabo Qur'an naye kansembyeyo aya eno. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratul Isra nti inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Mazima Qur'ani gye twagambye nti yevaamu knowledge ekwata ku ddiini yaffe ey'obusiraamu ne knowledge nga si ya ddiini ya busiraamu ate era tugijjamu mweri naye tugenda kufokasinga ku knowledge ya busiraamu. Allah yagamba nti mazima Qur'an eno yahdi erungamya edirectinga abantu ku ebyo egaidinga abantu ku ebyo ebisinga okuba ebituufu ebisinga okuba ebigolokofu ebintu ebyerufu ebirungi byokka byerungamyako okulaga omuntu yenna anoonya okumanya ebyo ebirungi era ebitangaavu ebitaliimu nzikiza nti alina kwettanira Qur'an. Kati knowledge eyesigika omuntu bw'aba agyagala agijjira ddala mu Qur'an. Lwaki? Nti Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba nti ye yatonda ensi n'ebirimu yateekeddwa okuba n'okumanya okusembayo okuyinza okugasa abo be yassa mu nsi. Kati nekitegeeza nti omuntu knowledge ye asaanye agibesingire ku Qur'ani ne hadith ku Qur'ani gye tukyaliko number 1 nga ajettanira mu kugisoma mu kugimanya amakulu mu kumanya guidance Allah ze yassaamu mu kumanya Katonda bye yagaana muyo ate ebyo byajja mu Qur'an bibuna aspect zonna ez'obulamu byonna ez'obulamu. Kitegeeza knowledge ekwatagana ku byeddiini ogisanga mu Qur'ani ekwatagana ku byobufuzi ogisanga mu Qur'ani social life ogisanga mu Qur'ani family ogisanga mu Qur'ani buli knowledge eyina ekikolo mu Qur'an. Kati knowledge esinga okubanga yesigika omuntu gy'asaanye okubanga yettanira mu nsonga ze ez'eddiini naddala n'ez'obulamu bwonna okutwaliza awamu. Naam. Okay, barakallahu fikum. Ani jamna nanje wahura amazima okuronda sosi yokubanza mnonga nokujiha okuronda okumanya twine kwiha mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekiri kwera ekya Qur'an abokuba harimo buli kimwe kyona ekyo kwenda kumanya kyona kiri mu Qur'an tine Allah subhanahu wa ta'ala kiyasijire. So twine kujikwata mnonga tugishome tugimanye kandi tumanye byenyini mbwene ebi Qur'an erikumanyisa byona twine kuba tubimanya kandi tukabita mu nkora tukabasa kuba abasinguzi mnonga omusomo na ari ahera. So reka neyongerenze wa Sheikh Kasim Muhammad Kayaya Amir Owambara district nawe ayongere kututangazamu ahanshongeje mu rurimi runyakorese. Ngibara mnonga tubeka nsakramenti sima Sheikh Kasim mbwenu nko kumwabihurira abatayi banje ngu eddiini y'Obusiraamu wano enda kwega ebikwatine n'eddiini y'Obusiraamu
number 1 noteekwa kuza mu Qur'an erikwera okuba Qur'an Allah akagigambamu ebigambo bingi munonga mu ayimwa akagira ngu tibyanan likulli shay'in nguneesobolera buli kimwe omwe ngu ma farratna fil kitabi min shay'in tina kitwasigireyo konka nabwe tulina okwegendesereza Qur'an egi ebintu Qur'an niyo number 1 mbwenu ebintu byona knowledge yona ekikwenda kwegomba Busiraamu source number 1 ni Qur'an konka ejo Qur'an akugitusobolera number 1 ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hati we Qur'an egi okuwenda kugimanya noteekwa okutunga omwegeso oragikwegese okuba mu Qur'an Allah akagamba Muhammadin ngu nakuha ilimu nakuha dhikr nakuha obwenge bwokusobolera abantu ebiri mu Qur'an hasa kyamanyisa ngu na Muhammad mbwenu ekyo kyakutwara kyakabiri wano oyina okwega Obusiraamu noyina okuza mu Qur'an kandi oyina okuza mu bigambo bya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam noreba rigenda hine abaharimu munsasira abaharimu barimu mu ihanga eri Uganda abakubuzabuza abantu ngu ngunyawe ekyo kintu kyakitari mu Qur'an hadith tokunte takangambira hadith kandi ekyo nabbi akayatulabwire yagira ngu omuntu naza kwiza hasitama kitebekye agire ngu ekiri mu Qur'an nikyo nkutwara ekitari mu Qur'an otangambira hine huno muharimu omwe agenzira yasomesa ebintu akozire blunders nyingi yagira ngu omukazi nebyakuba ali omu micwe nasiiba okuba Qur'an tekumuzibira n'okusaara nasaara Qur'an tekumuzibira munyoreke aya hati ogwe yayenda kushana abarokore bataye bitu nibagenda bakubuza ngu okomora n'Obusiraamu ngwe entoreke ayo mu Qur'an kwegamba kigambo ky'okusarwa ngwe wamugambira ngu hadith agira ngu ayo utangambira nyewe hadith tinkuzimanya nyewe niyenda Qur'an hati kandi byona binitambura byona bitambura hamwe Allah ka nabbin wakusobolera ebi Allah yatugambire omu Qur'an obu Qur'an yekize eri brief and precise Qur'an ekize eri omu bugufu ebimwe nebigamba hemitwe yonka nabbi atuha details hati ngekyokureberaho Allah kagira omu Qur'an ngumwe musaari konka ebikwatine n'okusaara ntusaara lyari tutunga tewuzu ejesaara neyarakazingayi tokwiza kubisanga mu Qur'an biri omu hadith omulingo nigwo gumwe zaka kagira ngu muhe zaka nohayo kikwingana ki biri omu hadith hijja lillahi ala nas hijjul bait liman istata ilayhi sabila muzama akamukore hijja nogenda noza kukorayo ki notandikirahi nabye byona niwe yabyegise sallallahu alaihi wasallam mbwenu toyine kukutanisa hadithi na Qur'an toyine kukubasa kunaga ebigambo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam okasigara ori okukora Obusiraamu ubona okusara konka nkwiza kurema n'okusiba nkwiza kurema na hijja toragibase noza kuhendera ori omu nsobi ogwire munonga nabwe ekyo twine kuba irimu y'Obusiraamu tugiha mu Qur'an tugiha no mu hadisi niki ebigambo Muhammad ebyagambire akusobolera ebiri mu Qur'an okuba tibikuhondana tokubasa kusanga mu Qur'an nehondana na hadisi mu Qur'an yakujja ngo ekikiriye ngo hadisi yakujja ngo otakiriya byona buli kimwe sunna nesobolera ebiri mu Qur'an hati ebyo bibiri ekyo nienda bakutuleba bakimanyi ebyo bibiri Qur'an na hadisi nibo bukomoko bukuru bya knowledge y'Obusiraamu n'amateeka g'Obusiraamu gona konka ebyo bibiri niteeka wano enda kubiganyulwamu okubigobamu okubicyengaje yajibu an yakuna
علمك وفهمك بهما على فهم سلف الأمة. nchimanyisa ngu Qur'ani na hadithi noteko bichenge nkaba tubandize basahaba okuba bichengire okuba baliya note Allah kuyabire nabagambaho basahaba bakagira ngu fa in amanu bimithili ma amantum bihi fakad ihtadaw ngwabarize kuba rakora obusilamu ko kumwabukora nibiza kuba bariya aha muhanda ogwa mazima konka kuba rakora byabo buri bahaba hati echo kurebera ne Qur'an ne jende jirangu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. ngo Allah na bamarika Allah na saran nabi bamarika na saran nabi ya janna ni mo bikiriza mu musaran nabi sallallahu alayhi wa sallam. hati osanga bamwe bakugira ngo ejo niyo aya ekutwikiriza kukora maulidi maulidi ni chechi maulidi no kuzaguza ikiro cyo kuzaroka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiyo watu ahura Allah yatujang sallu ala ntumsalli maulidi ntukora kintu sadan nabi itwe ntukubuza ngwejo aya iwe waji no basa kutujyangu kagichenga kukira Abubakar no basa kujimanya okukira Abubakar Umar Uthman Ali nabandi bobe nyine ababire barahona byakagiso akugisomesa bakagora maulidi ngonga koko hati to kubasa kumanya Qur'ani kujichiza bariya nabwo cyano enda kumanya dini eji aya kora asome ayo mu Qur'ani oyebuze nabbi akagigamba hoki basahaba bo bakagichenga bata wareba watana nchenga y'abasahaba okarete yawe biri wahaba nko kumusiza agambira abantu ngo omukazi yabari mu mitwe aze kusara no yakusara tano nebi yakusara tina buzibu akandi obo tubabuza ngo no kusiba sibi kandi obo tumubuza ngo uyu musiza we no chenga Qur'ane kukira Aisha bukwe ni kuyabira akatugira ngo bakaba turagira twabe tuzo mitwe tukusara tukusiba kunka okusiba ko tukusasura kandi sara tukusasura hati Aisha tokubasi wowe rizo biwe kasimu no bwa kasimu bwawe kushenga Qur'ani kugikiza Abubakari ninga kugikiza ninga kugikiza Aisha akuba bari yabasize cyo kubanza Allah kuyabire nabagambaho akabagamba ibigambo bibiri to kubasa kubitunga no bwakwega kwikankai akabete ibintu bibiri abakagira ngo as-sabiquna al-awwaluna ngubo they are pioneers nibo batubandizo mu dini eji kandi nibo batubandize no kugikora wallahi gitomunko kandi ababasiza radiyallahu anhum Allah katera mustambu ngwe byanyu nabisima radiyallahu anhu ebyenkora yabo yona Allah bakarugo munsi yabasima abinjo murubona byakaheze akaza kurugo mu magara genseji yabagambire namakuru marungi ngo muri abo mujyana hati to kubasa kora busilamu okatana n'ababasiza basahaba abaye nicho kurebera abantu binja bakuhaba mu busilamu no kwenda kukosa Qur'ani kubi ayenda kosa Qur'ani atane nabariya batu bandize hati ntukugira ngo enki no twakuba kugira ngo Qur'ani obusilamu tubiho mu Qur'ani na hadithi konke byebintu ebyo bibiri okubichenga kurungi noteka kwejo musa ebigambo ebya basahaba babire baruho Nabi sallallahu alaihi wasallam na igiso busilamu bo bakabichenga bata warebo tabichenga nkabo umanyengo uyo mkuhaba
Okay, barakallahu fikum. Ninja mna nanje wahura. Manya bamwe nagira ati nyawe nshombire nakicenga. Nacenga anti nanti. Hino nati oriya ajizere ngunyana nyawindi shekhe urharabu nindumanya Kashomera. hati warishe weno wasa kuchira urharabu manyoro urharabu kuchiza Abubakari ninga Umaru ninga Uthman ninga Ali hati cyo gomuna mugwa leta ni murungi munonga imwaba kutureba turi amurembe gugumire munonga gugangire munongo mu murembe gwa social media buri omwe na aine access buri omwe na basagambo mbantu oriya nazo mu kisenge atahesimu yekwata abinago atandika kugaba ubutwa bwenyini hati yaji ilmu ngo kwahura ntugiho mukurana na hadithi kandi konkebye bintu ebyo binoteko ko bicengire nk'abantu bandiza barungi kandi ebyo bigambo by'abantu bandiza barungi noteko kubiho mbaharumu abamazima abakugukandi tiburi muntu nabasagambira obusiramu wallahi tiburi nyowe nimbasa kuba tiburi muntu na munonga cyaba kiri kiba kweta almasail almasail nesonga izoburyo ngo bakubuza ngo ubusiramu ni bugamba hariyeki yotakagira ngo wakubuka somo inoro harabu oineza degree ngo ine oburyo na capacity yo garuka mburi kibuzo cyo busiramu nawe holumwe manyuma akagira ngo hine abantu abagambo mu Busiramu bakahafatwa bakashobora inyisha zo Busiramu kwandi yo kuri babire bariho abutware bwa Umaru akabire nabatema hemkono atakatemere abashuma oridi abo kabisa ndi waliwo abantu basomesa Busiramu ngasinga bali kumwembe gwa Umaru ngatana kutema babbi mukono yali sose kwabo kubanga bagaba butwa ori azaho ayegese bitari hariho aho witwa ko abantu bahereze kuferwa kubahereza kuzikora yo muharimiza yagambira abantu gaza mwena mushitamahansa kituro mustame ntakareba wayemera wallahi yabaje mustame muruganda bakita kusitama hati nti sagala imiridde ngo mwena mustame hati tusegereze Allah asasiro go muntu utaweza kuzika namubuza ngo icyo kustamisa abantu waki hayi wiwe orarebere ntusara twemerire kandi aha turi yo musara nabajyo turi no kwegendesereza dini no kuratira al-ilmu qala Allah qala ar-rasul kumanya ngo ni nyine kinkumanya no bana tugambira Allah akagira ati nabbi akagira ati kandi ebyo bintu ala fahami salafil umma obeno bichenga omunchenga yenyini nke y'abantu bandize abarungi namwe barano okay barakallahu fikum ninjamna nanje wahura mazima twine kwegendesereza munonga abukuba bamwe obundi no shangani bashomesa ebintu ebicyamye ebyecuritsire yes so tune quantify munonga bitwaza kubanza tuzeho kake omukahomuro nduzagaruka na Sheikh Kasim Amtazindwa ari kongera kutushomesa aha shongejo hotakarga shift like a candle. He's stealing, and robbing, and Jonathan Walker, he's destroying. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail.
gobera fando Olwakataano enywana ya matafara agana n'omushenyi omushenyi ogumwe nokunkumuka tugukemarira hino omushenyi gwokwagura steady hati ekyo nkiyambira nkahino kirayante nomusevingira tukumugurisa omushenyi gwa plasta ukamugurisa omushenyi gwa lake sand kandi byona bikukora ki bwona guri omushenyi nkakala bitakora ekintu kimwe hari omushenyi guri ogwa plasta hari omushenyi gwa lake kongo gwa lake gukubasa gukora gukemarira otetenje omushenyi gwa plasta so tukugira ngo mureke kukwata ekikwate ngo omushenyi ine gutabura apana cyenda umanya omushenyi goza kwesa na nukwata guta na ndasimenti nukwata guta na lebiza kombitse mutafara ganje so tugira ngo omushenyi gwafuna oku mene ba clients bandi bitri nimba hamzechi mureke kukurikiza mununga ikintu cyo mushenyi ogogo yakushabisha mubuze no kuteresa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mnano wanje nakwakira yo omukahumurako deka tugumizemo na program yetu nyamulungi program yo Islam Live aha on TV West Studios. Nchinemu Sheikh Kasim Hamud Kayaya Amir Rawambara District hamwe na Dr. Sheikh Kasim Mutazindwa kandi ni director owishomero lya Ibn Salam Islamic and Primary School omuli Masaka kako tuliyo ntireba nshonga nkuru mnonga ekwate na no okumanya okuronda okumanya twine kubantu kuronda o hatwareba first of all so say kubanza ni Quran then na hadith na nebindi basa kurataho so de kanzo wa Sheikh Kasim Mutazindwa ayongere kutushobora ahanshonga ya sunna owe tuli kujiaho okumanya ninga shiro yes naam ngabwe tugambye ne Sheikh Kasim bwagambye ayingidde mu sunna ayingidde mu hadithi za nabbi sallallahu alayhi wasallam oli ayinza okwebuuza lwaki oluvannyuma lwa Qurani tuzizzaako hadithi za nabbi sallallahu alayhi wasallam era nga tugamba nti esoosi mwe tujja okuyiga oluvannyuma lwa Qur'an ekibuuzo ekyo tusobola okukiddamu na kibuuzo ekigamba nti bwebanga Qur'ani bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala kati ate ani ayinza okutegeera ebigambo bya Allah okubitunnyonnyola atali nabbi tewali kitegeeza nti ebigambo bya Allah byakka ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ateekwa okuba nga yatusinga okubitegeera Allah yasinga okubitegeera ye bye yayogera ate asinga okumutegeera bye yayogera ateekwa kuba nabbi kubanga gwe yakkako Qur'ani kati awo tuba tuzzeemu ekibuuzo ekiraga nti kikulu nnyo mu kutegeera eirimu eyajjira mu Qur'ani okusooka okudda eri nabbi era bw'oba tozzeeyo tosobola kutegeera Qur'ani ekitiibwa kubanga toyinza tugamba nti gwe yakkako tagimanyi oba tamanyi knowledge erimu gwe nooba nga ate gwe atubuulira knowledge erimu kati awo tuba tumaze okutuuka kuba nti soosi y'okudda eri ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam eri sunna ze nkulu nnyo mu kumanya mu busiraamu ne mu kumanya knowledge eyawamu kubanga ebiri mu Qur'ani nabbi alayhi salatu wassalam yabivuunula yabigaziya nga Sheikh Kasim bwagambye ate ekyo tetukigenzeeko lwa mitwe gyaffe na kulaba kwaffe wabula Qur'ani yennyini etudirectinga ku kyo Allah yennyini subhanahu wa ta'ala yakitutegeeza yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu nabbi alayhi salatu wassalam kyabawadde mu kikwate ne kyabaganye
mukyewale. Kati eyo aya ebeekulaga nti nabbi alina byatuwa. Bw'aba alina byatuwa Allah kwe kukona mu stamp tubeere nga tubimuggyako knowledge ya nabbi tubeere nga tugyettanira kubanga knowledge ye eyinza okuba erimu kulagira. Allah akugamba nti fakhudhuhu okulagira okwo kukwate okole kyagambye ate eyinza okuba erimu kugaana. Allah n'akugamba yennyini kyeyakugaana wamaana hakum anhu fantahu olina okukivaako. Allah n'atugamba mu aya endala nti falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri abantu berinde oba babeere mu kutya abaawukana ku ebyo nabbi bye yaleeta byaba atugambye kubanga bwe banaaba bali mu mbeera bwetyo okwawukana ku nabbi byagambye ne batakola aya eri esoose kyegamba antusibahum fitina bagenda kufuna ekizibu bagenda kufuna ekikemo mu ddiini eddiini ebalema okutegeera nga bw'erina okutegeerwa okukkakkana basinze Allah nga bw'atalina kusinzibwa kubanga tosobola kufuula Qur'ani nga ye masdaru ya irimu oba ya knowledge n'ogifuula nga yeyokka kyokka ng'okimanyi bulungi ti Allah subhanahu wa ta'ala yagissa ku nabbi sallallahu alayhi wasallam. Kati nekiba nga kimaze okukakata ku buli yenna anoonya okumanya n'anoonya knowledge okudda eri ebintu ebyo bibiri ate nga byombi byetaaga kinnaakyo. Bal abamanyi bagamba nti al-Qur'anu ahwaju ila sunna mina sunnati ila al-Qur'an. Qur'ani yeetaaga nnyo sunna. Qur'ani yeetaaga nnyo ebigambo bya nabbi. Saate ebigambo bya nabbi tebyetaaga Qur'ani, tebyetaaga nnyo Qur'ani. Lwaki? Kubanga byo bye biriwo okunnyonnyola ki? Bye biriwo okunnyonnyola Qur'ani. Kitegeeza kiri kye bannyonnyola kye kyetaaga ennyo kino ekigira ki? Ekinnyonnyola nga tolina ngeri gy'oyinza kuggyawo bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala sabili al-mithal, singa tulaba example ezimu Allah subhanahu wa ta'ala ezimu Sheikh Qasim yazogedde swala hijja Allah yatugamba mu Qur'ani nti hurrimat alaykumul mayta waddamu muziziddwako ebifudde byokka. Eyo knowledge nebangezze mu bimu Allah bye yatuziyizaako ebifudde byokka tetukkirizibwa kubirya. Ekitegeeza ebifudde byokka nga tebabisaze nga boogedde erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Osanze embuzi efudde, ente, waddamu era tuziziddwako n'omusaayi. Kati omuntu yenna bw'atadda eri ekyo ekinnyonnyola aya eyo ebizibu by'abaaguddemu bye bino tajja kumanya ebifudde byokka biki Allah bye yagaana. Yajja bikwata jumlatan ajja kukwata inijjeno buli ekifudde kyokka oba mu nkoko oba mu nte oba mu ndiga oba mu byennyanja oba mu kene oba nseenene byonna yajja kubifuula bifudde byokka. Nabbi alayhi salatu wassalaamu olw'okuba nti yannyonnyola Qur'ani Allah yagissa mu bufunzi obubaka bwamujjira nga bumutegeeza ebimu ebiva ku bifudde byokka nga byate bikkirizibwa. Kyava atugamba alayhi salatu wassalaamu nti uhillat lakum maitatan mukkiriziddwako ebifudde bibiri. Ebifudde bibiri byo bibakkiriziddwako alhuutu waljaradu ebyomu mazzi omuli ebyennyanja ne mukene waljaradu nebyefaananyiriza ebibuuka ng'enseenene n'ebirala n'amayanzi. Kati ekyo bw'oba tozze eri sunna za nabbi alayhi salatu wassalaamu knowledge oba ofunye enfu. Wetugambira nti bw'oba oyagala kufuna knowledge entuufu eyeesigika Qur'ani ne sunna toyina kubyawula. Bw'ate era Allah bwe yagaa nti waddamu n'omusaayi gubaziyiziddwako. Omusaayi gutuziyiziddwako bwe guba gutuziyiziddwako nga tozze mu sunna toyinza kitegeera kubanga buli ekyefaanaanyiriza omusaayi
ojja kukivaako n'ekibumba ojja kukivaako akataago ojja kukavaako kubanga byonna musaayi. Nabbi alayhi salatu wassalam n'ayingirawo n'atugiramu mu musaayi ate ebyefaananyiza omusaayi byo nga ate tubikkirizibwako. N'agamba alkabdu ekibumba kyolya newankubadde musaayi, watihal n'akataago nakolya newankubadde musaayi. Kakati omuntu yenna bw'aba oyagala okuwangaala mu nsi muno mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ng'olina knowledge eyeesigika, ddayo mu Qur'ani ne sunna za nabbi alayhi salatu wassalam kikusobozesa okuwangaala nga knowledge yo nzijufu nga si ya kitundu oba si ya kuleeta mawano mu ddiini nti gwe nga bw'osomye aya bw'oyagala ogikwate okukkakkana ng'owahezi omusiibisizza nga Sheikh Qasim bwe yagize eki bwe yagambye. Nabbi alayhi salatu wassalam era yatuuka okuvumirira okulaga nti knowledge ya sunna nkulu. Yatuuka okuvumirira omuntu yenna atunula mu Qur'ani mwokka nga ye agamba nti nze ekizze mu Qur'ani kyenkwata, ekitali eyo era nga asobola okukubuuza nti onsomera aya kakale mpa aya eyimirizaawo kino. Oyo afaanana bw'atyo nabbi yamuvumirira, yagamba la alfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi, seegomba kusisinkana muntu omu mu mmwe ali ku mbeera efaanana etya. Muttaki'an ala arikatihi abeera awo mu ggandaalo n'atandika okujjirwa yatihi amru min umuri, n'atandika okujjirwa ebimu ku bye nalagira bye nasomesa, n'atandika okugamba hatha ma nadiri, ekyo tetukimanyi ffe ekyava ku nabbi, ffe ekyo tetukikkiriza, ma jaana min kitabillah ittabanahu, ffe twagala kimu ebyajjira muki. N'agamba alayhi salatu wassalamu nti oyo ali mu mbeera eyo seegomba kumulabako. Kitegeeza bwe weefuula nti gwe knowledge ogijja mu Qur'ani mukka n'ogoba sunna za nabbi alayhi salatu wassalamu, nabbi yakwewakana, tayagala na kukulabako. Toli mu kuwano gwe, oli mu kkubo, okutta ekkubo lyakubula. Kati knowledge tugijje mu Qur'ani ne sunna za nabbi alayhi salatu wassalam, ate nga twongeddeko Sheikh Qasim kataddeko ala fahmi salafi salih, mu ntegeera ey'abatukulembera abaasooka gye baategeeramu naawe bw'otegeera. Kubanga singa tuggula omulyango mu ddiini buli mutwe gwa muntu gutegeere, tetusobola kwegatta ku nsonga, tetusobola, kubanga obwongo bwo bulina kirala n'oba oli bujja kulowooza kirala, n'oba oli bujja kulowooza kirala, okukkakkana ng'eddiini evudde ku kkubo kw'erina okuba. Ensonga ki tuli mitingibwa mu ntegeera zaffe, ziteekwa okubaako guidelines zetufollowinga. Nabbi alayhi salatu wassalam yagamba taraktum fiikum shay'aini, mbalekedde ebintu bibiri, lan tadhillu ba'di, singa mubyekwatako, man tamassaktum bihima, ebbanga lye munaamala nga mubyekutteko, lan tadhillu ba'di, temusobola kubula. Ki? Al-Qur'anu wa sunna, Qur'ani n'ebigambo byange. Ne Allah yatugamba nti ekitumisizza Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye muli kyekino. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha huwa alladhi aya gamba nti wayuallimuhum alkitaba walhikma. Allah subhanahu wa ta'ala omulimu gwe yawa nabbi alayhi salatu wassalam kutuyigiriza kitabo Qur'ani. Mu kutuyigiriza ekitabo Qur'ani mulimu bino wammanga, mulimu kitusomesa nga bwe kisoma, singa teyakitusomesa, singa buli omu akisoma lulwe. Ekyokubiri, mulimu okutuyigiriza ng'atunnyonnyola ebirimu, okubitugaziyiriza, okutuggyiramu ebimu ku ebyo ebitali mu Qur'ani, n'atugamba nti kino kyeyongera nga bwe tulabye examples ziri. Nabbi kye kyamuleeta alayhi salatu wassalam ng'atuyigiriza Qur'ani ne hikima, okuba nti tubitambuliza wamu. Era ne Allah n'amuwa omulimu suratu an-Nahl, n'amugamba wa anzalna ilayka al-dhikra litubayyina linnas, tukusizzaako Qur'ani oginnyonnyola abantu
kitegeeza nabbi alina byannyonnyola mu Kulaani. Kati bw'olimitinga irimu yo ku Kulaani oba omaze okugwa mu kizibu nabbi byannyonnyola tojja kuba nabyo, ojja kuba na mutwe gwo ogwe mu buzibu obunene. Kale tugamba Abaganda baffe bonna abawuliriza nti mwesigamire mu kusoma mu kuyiga ku ebyo Allah bye yayogera mu Qur'an ng'eyabinnyonnyola ya Muhammad alayhi salatu wassalam, yabinnyonnyolera mu sunna ze ezo zeeyirimu ezeesigika. Okay, barakallahu fikum. Anijamna nanje wahora bitakire kali nkajendera kampani nkine cyo yuno yega programu yeje turi abantu ntwewa kandi nana amasimu gatwiziraga smartphones no shanga abantu baza TikTok baza WhatsApp baza kai bashomesa abamobundi batari nabamanyi so nabo shange bavuruge bintu she nambwe n'ikibuze kireka kiziwawe shika simpamukaya na nyendo tushobora tukaye nibukwa kurizo cy'uburuho omukurunda okumanya na mnonga ahaba amasheka batari bamwe na bamwe na n'abantu abo kuba nabo edine tugira ngo ako kumanya ukashomeso ndiyo siwe kiri ko manyi ko kasomeze ko mura konka kandi no shangwa cyo bundi twabuza abantu ati Nabi sallallahu alaihi wasallam weke nyini akatugambire nkora yo mu Qur'an yagira nkuru hadhihi sabili adu ila Allah ala basira ngweje ni nkora yanje ni ngese kigambo cha Allah ala basira ala basira nchimanyisangu ala ilmi ngwebi nkubagambira nkabishoma hati kwegesa obusiramu obukiba kwita da'wa notekwa kuba wabwegire sibya kugwamu nolera waloba nafabamu akaminja kaba haraka akagroup k'abantu nibagenda basanga abantu babusanga nka obali omugaraji obali nkomukatare ngufuru shohoraho mu mahanda gwa Allah bashoyonta kare tuhere ebiro bina tuhere ebiro 80 abakushohora abo muziti bakorara muziti hati ubiyo ngaraji obasanga omukatare yatamba nabo ebiro bibiri bamujyana hati kalima ya muziki yanyencha kare ni yawe obwe bambe bakamusanga omugaraji bamutandika koraki bamwegesa bamugirango yegesa ni gendo yegese okibabuuza bakugira ngo ngo atiwe tokushimanya ngo nabbi akagira ngo balle anni walau bi aya nabbi akagira ngo yegese cyone kiwaye gaharinye ne buyakuberi ayemwe yonka hati ntwenda kubamanyisa hariho ebintu bibiri hariho da'wa hariho al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ekyo kurebera wasanga omuntu naleso kamugira ngo nyaburiwe okuresa nkubi obananyo maruko mugira ngo maro obusiramu tubugikiriza ekyo nimachita amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar byo mwenda kibaza konko kwemerera ngo hati ndi da'i uniza kwegesa abantu obi obusiramu ninza katuti ninza kusoma khutba nikiteko kwe okubanza wayega wallahi tibyo kugwira hati ako shinta kuchira aro ebyenjiri nati manya uriya yabuza Qur'an igamba cyo uriya yaruga ngwabuza ngatayirasha haro ndizo haro umusiramu akagenda yatayira shehe kuwa kutayira doktobu kuyashitomo seka kaine library yempanga mwe bitabo bingi yajengo ibyo n'ibitabo n'ibyaci nimwe musiso bwire usamu mwanguhi wayigo kusara ati ibyo n'ibitabo n'ibyaci ngayetala babukuru bwa bitabo ganti abantu mumenya baki iri mwejo niyabihire kakati ekikwenda kubamanyisa bakutuleba bannange batayi banje mwena ngweje dini wallahi okujegesa notekwa kuba wajejire
tibuli omwe ngunateekwa kujegesa noteekwa kusitama hansi osome kyova tulina okukkiriza nti waliwo abamanyi kwegamba si buli omuntu ayinza okusoma byonna waliwo ati gwewahura ngaomudokita otakajanga ni dokita w'emibazi medicine dokita w'ebitabo akabanza yatunga diguri ekubanza yatunga eyakabiri yatunga eyakashatu konka otakagira ngo akana asiisa obwire ati iwe otakagireyo okweyona obe nomanya okukoma bakubuuza ekintu ogire ngu banyaburiwe kiti nkukimanya nanyawe kambanze nakibuuza kandi nabwo abantu abakureeba bakimanye tiburi omwe ngu ntumusomaho obusiramu هذا العلم الدين فانظر من تأخذون دينكم اجي علم يوبسلام نيو ديني dini yawo noteekwa kugikunda omanye ngu ninjega haryoha hariho bakweta duatin ala abwabi nar man ajabahum kadhafuhu fihi hariho abantu abakwegesa abantu konka nibabeeta bakubatwara omurro nobahura baseka haryaho ngu ndiyaho ndiseka ninyeseka ningaba emisa toine ruzaro toine murumo bakakubingaho murumo ngo kaheza kusoma ronzire emirimo yakubura nyawe nyine dua nyine y'omuntu yakakadde n'emitwaro 5 seka azaho atera akarangu ngwe nagabe dua nti emirimo gyakubula bakugobye ku mulimo nti mujje mwena nyawe nabbi ekyatarako nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyatarakozire iwe nokikora otiwe noteekwa otuguza ekyotiine ngwegyeddua noyendeyo emirimo ntitiguza miliyoni ngotakazanazana omuntu mukora atunga noza kutunga millions azifu aine garanti ngukora aheze kusabira edduwa egyo ngunyenkyakari nibakomulumu nagufuna hati abakutureeba mbeni mukimanya ngwensi erimu abafere bingi wallahi abafere batahire n'omudiini bakozesa abamwe bari omu by'omugabe emibazi abamwe bari omu za rukuya nsoma rukuya niofuna emikisa enfuna abakuteera ebitabo nibingi babo bashiriku hariho rukuya shirikiya hariho abakora rukuya ez'ekishiriki ninkusabira bagamba n'ebitakubasika ate oshanga abantu akugira nti oriya nishimuramba aine ndewe seka ogwe niwakabi aine edduwa eyakabi kandi gyakabi nogenza ki kakati tulina okutaanisa egye eddiini egi allah natugira ngu fasal ahla dhikira eddiini n'okubuuza bakishomire kandi ekirungimu abakutureeba hati allah atutiire zinembabazi hariho intaneti hariho amasimu iwe ombyomagara gawe koine badokita bawe abokumanya ngu omutwe gwanteera nahura narara kubi nyine esimu ya dokita nanka hati obwenkyo otakugira n'esimu bamashekhe abakwesiga okabuuza ngu njaga dokita hogu ni Sheikh Kasimu Mutazindo ali Masaka n'omukugu aine PhD omu Qur'ani tunga esimu yeyi badokita bingi munonga tuine bingi mbwenu abaana basomera obusiramu mu Uganda ni bingi munonga konka mureke guma nimwega obusiramu mukubwega abantu abatarabushomere nyawe kyanguhi munonga kugira ngo ndi sheikh konka nyawe naza konka baza kugambira sheikh w'obusiramu nanashata ureba ngo kandi ati nkakishyireho ntabwo icyo turino kwegendesereza tukwega idini tubakujega buri bwomwe ati kanga bagambire ikintu nacyo onyikirize nkirabyeho banabidi atukubasomaho dini egi lero cyalama banabidi wamanye wasanga umuntu akubuzabuza akureta mu dini y'obusiramu ebinabbi atarayegise ogutaka musomaho dini uridi
nanaza abasarafu abarungi abatubandize bakatugira nkorere omuntu ahabire otakamukuratira okubakora amukuratire niwe noza kuhaba. Barakallahu fikum akire katkwata sheni nkushaba oteya akagamba kamwe konka briefly akagamba akasemba yetu nze nsimi busimi okuba nti tukyaziddwa wano okubaako ne betusomesa tubayita ku graduation y'abayizi baffe e Masaka ku ibn Salam nga 3/11 lujja kuba lwa Sande nga tutikira abamazeeko Qur'ani mu mutwe ne hadisi 10 mu mutwe. Barakallahu fikum. Bekom barakallah amnono wanje program itunko yagenda etyo kampa myunkine kiwayiga mchango mnonga bitu twaza kuendelea ha nasigana hawasali Musa na nyinemo Sheikh Kasim Hamd Kayaya Amir Ombara District hamwe na Sheikh Kasim Mutazindwa director w'ishomero Ibn Salam Islamic and Primary School omuri Masaka kako twatiro tureba nshonga kuri munonga ikwatena no kuronda ilmu satwaza kuendeza okurara kurunji ohada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu. Jazakallahu khairan.